2 Samuel chapter 9 from verse 6. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, had come to David, he fell on his face and prostrated himself. Then David said, Mephibosheth, and he answered, here is your servant. So David said to him, do not fear, for I will surely show you kindness for Jonathan your father's sake, and will restore to you all the land of Saul your grandfather, and you shall eat bread at my table continually. Then he bowed himself and said, what is your servant that you should look upon such a dead dog as I? And the king called Ziba, Saul's servant, and said to him, I have given to your master's son all that belonged to Saul and to all his house. You therefore and your sons and your servants shall work the land for him and may have food to eat. But Mephibosheth, your master's son, shall eat bread at my table always. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Then Ziba said to the king, according all that my lord the king has commanded his servant, so will your servant do. As for Mephibosheth, said the king, he shall eat at my table like one of the king's sons. Mephibosheth had a young son whose name was Micah, and all who dwelt in the house of Ziba were servants of Mephibosheth. So Mephibosheth dwelt in Jerusalem, for he ate continually at the king's table, and he was lame in both his feet. Hallelujah. Ngifuna sikhulume indaba bafethu umbhali incwadi kaSamuel akhuluma ngayo. Now we are told of a young man called Mephibosheth. This young man kuthiwa kwindodana kaJonathan. Umzukulu kaSaul. Amen. Now in history of this young man, history when he was 5 years old, uneni wakhe when he was running away with him, he fell and broke his feet. Hallelujah. Imagine from 5 years we are cooler, but he's disabled. Remember, this is a grandson of a king. Hallelujah. Amen. Imagine living in a nice life for some time. When suddenly we told umuntu oyibheka. Hallelujah. Amen. Lenkosi le ithola ke ileso simo. Amen. Murena ona uyifumana alima emong awo he. Thola ephila impilo yomuntu ongenalutho. Uyiphumana aphila buphilo bamuntu osinalitho. Amen. Amen. Kodwa ke lithi sikaNkulunkulu after some time, Bibili irihe murana konyana. Inkosi uDavide. Murana Davida iyabuza kuverse 1. Wabuza kuverse 1. Akekho yini umuntu endlini kaSaul. Ahuna muntu nhlungu ya Saul. Engingamenzela umusa. How? Hallelujah. Amen. Ngizona bafethu umusa usatholakala. Kibanda hule how usambane utholakala. Especially kulabo abakholwayo uNkulunkulu. Huba ubathumela umudimo. You know uDavide ubuza nje le ndaba. Davide ubuza indaba ena. Isimo sakhe njengenkosi. Ma emo haje kamurena. Sasibukeka si stable. Sabu nesisema hala si every city
tsitsi. Hallelujah. Wayengathi enqoba izimpi left, right and center. Anahlula dinto tse ngata ka nako eo. Manje ufika to a stage la unstable corner in his Ufika kingdom. nako eo mmuso wa hae a tsitsitse teng. Ngisothu Sathane uyazi ukuthi wena uzoba usizo in your family. Ke batla hore Satane wa tseba hore wena o tla ba thuso ya lelapa la hao. Manje my frustrator wena. Ha frustrator wena. Uyazi ukuthi frustrator your family. Wa tseba hore o kopanya family ya hao. Ngoba mawena ungaba successful. Ke ka baka la hore ha o ka phumella wena. Uzofuna ukuyosiza O bakini. tla batla ho lo thusa ba heno. Hallelujah. Amen. uDavide akawasho lamazwi ngesikhathi esalwa izimpi. Dafita ha bue mantswe ana nako a tsalwana dintwa. Awuwenza umusa wena usaxakekile. Ha o bontshe mohao a sampane wena o kopakopane le wena. Ngoba wena usadinga umusa. Hobane le wena o hloka mohao o. Kodwa ngesikhathi when you have made it, Ka nako e o phumellang teng. you start to think about others who are still in the same boat O as kana you he o used to. nahana ka batho ba tshwenyehileng kapa ba sotlehileng. Hallelujah. Resulting when God lifts you up, Ke batla hore ha Modimo o phahamisa. you need also to see who else can you lift up. O hloka hore o shebe morao hore wena o ka phahamisa mang na. Ngoba yena he will lift you up. Hobane yena Modimo wa tshepahala o tla o phahamisa. The question is, will you do the same? Potso ke hore a na wena o tla se etsa seo na. Hallelujah. Hallelujah. Uthi Davide uba akekho yena umuntu Dafita hore ha hona motho na engamenzela umusa e ka mmontshang mohao endlini kaSaul. ntlong ya Saule. You know, uDavide usho lamazwi. Dafita o bue mantswe ana. Yena noJonathan, Yena le Jonathan they were in good terms. ne ba sebedisana. Ngamazwi ukuphila kahle naye uJonathan. Ho phedisana hantle le Jonathan. Kwamenza ukuthi uDavide uma right. Ho la etsa hore Dafita ha fihlile maemong a le right teng. For the sake of Jonathan, Hore ka lebaka la Jonathan I need to return the favor. tshwanetse ke bontshe mohao ona. You know, when you take care of yourself, ha o hlokometse o itshwere hantle tumelong. God will save your family for your sake. Modimo o tla pholosa lelapa la heno ka baka la hao. Amen. Awuzikholelwa nje wena kuphela. A o dumele for wena o le mong. Ubuthembeke enkosini. Ha o tshepahala moreneng. uNkulunkulu uzothembeka hayi kuwe kuphela. Modimo o tla bontsha o tshepahala But ese ho wena uzothembeka fela. even to your family. Le lelapeng la hao o tla tshepahala Modimo. Hallelujah. Hallelujah. So you're not just doing it for yourself. Tshwana a o etse fela iketsetsa wena o le mong. Amen. You are doing it for others as well. O etsetsa molemo o le ba bang. So be faithful on what you are doing for the Lord, Tshepahala ho se o se etsetsang Modimo he. so that He will be faithful to your family as Ho well. tla Modimo le ena a bontshatse o tshepahala lelapeng la heno. Now, when Mephibosheth Ha Mephibosheth was brought to the king, a tliswa moreneng. listen to what the king is saying. O tla he morena o reng. So David said to him, "Do not fear, for I will surely show you kindness for Jonathan your father's sake, and will restore to you all the land of Saul your grandfather, and you shall eat bread at my table continually." uDavid uqala ngokuthi ungasabi. Morena Dafita o qala ka hore o se ka tshaba. Hallelujah. Amen. Why ungasabi? Hobane nga sa tshaba You na. know, uma usujwayele ukuphila impilo enzima, Wa bona ha o tlwaetse o phela bophelo bo thata. ebese impilo ngathi iyashintsha iba Ha right. bophelo bo kana ka re hula ba loka. Khona ifike. Hoba le tshabo e tlang. Uzibuza ukuthi ngoba kwenze njani? O ipotsa hore se wa etsahetseng jwalo. Ukuthi khona akusiyo la any mistake. O ipotsa hore a se phoso na. Akuzukushesha kuphele yini? I ka se fele tshwana ka speedinyana. Efikayo. Ke tshabo e fitlhelang motho eo. Uze wena uphenike. Hore wena o kala o ngongorehe o tshabe. Ebese uluza what you have. A bona tlhaelo ke ntho o nang le yona. uDavide ke uthi ku this young man, O re Dafita ho mona ona. ngasabi. O se ka tshaba mohlang. Ngifuna
good now ngo-2025. ke batla hore ho wena ka 2025 Okokuqala ubona izinto zakho zikulungele. ha o qala o bona dintho ka di a kganya di a loka Don't be afraid. o se ke wa tshaba Akusikhona kwesikhashana. a di teng ntho tsena for nakonyana e nyane Zizoqhubeka zibe ngcono. di tla tswella di be betere Day after day. matsatsi le matsatsi Akuyona coincidence or mistake. a se phoso fela ena But your things are getting better. hore dintho tsa hao di a loka They are meant to be. di bopile hore di be jwalo Hallelujah. So don't be afraid. o se ka tshaba Avumela usasana akusabise. o se ka dumela satana ke nye tshaba ho wena Ukuthi hawu kusheshe kuphele. hore ha e tla fela ka speed Listen to what David is saying. mamela Dafita o re mona Uthi ngizokwenza lo wena you're gonna eat on my table. ure wena o tla ja tafuleng ya ka Khumbula ukhuluma nomuntu ophila njengomuntu ohlwempu. gopola hore o bua le motho ya senang sepe motho ya tshwanang le hongo fela Uthatha from poverty. o mo nka tshokegong Uzombeka to the king's o table. mme tafuleng ya marena Hallelujah. Akuna transition enzakalayo. ahuna phethoho e o re bonang e etsahala Okushintsho lukaNkulunkulu immediate. hobane phethoho ya modimo e etsahala ka nako eo Hallelujah. God's change is immediate. phethoho ya modimo e etsahala ka nako You know, eo when Jesus curses the fig tree, wa bona ha Jesu a kalisa esifate sa mofeya iBhayibheli lithi bathi abafundi babesibheka isihlahla. barutwana ba hae ba itse ba sheba sithare sena The next time besibona, ka nako e nngwe ha ba se bona sasesiphelile. ba bona sithare se fedile Hallelujah. Asizange sathatha days ukuthi sibe completely destroyed. asange sanka matsatsi hore se fele It was a matter of minutes and hours and then it was gone. e be di nako fela ya di-minutes le di-hours hore se fele Ngokushintsha lukaNkulunkulu immediate. hobane phethoho ya modimo e etsahala ka nako eo a buang ka yona Hallelujah. What takes time is you to get used to it. ntho e nkang nako ke wena hore o tlwaele hore maemo a fetohile jwang Now, uthi inkosi uDavide la. molana Dafita o re Wena Meshibothet ungasabi. Mefiboshethi we o se ka tshaba Ngizokukhombisa umusa ke tlo bontsha mohau ngenxa kaJonathan. ka baka la Jonathan Izinto ezizofika in our lives, dintho tse tlo fitlha maphelong a rona especially makuyifavor kaNkulunkulu, haholo ha e le favor ya modimo kuzoba thina sizoba singenzanga lutho for zona. rona nako e re tlabe re sa etsa sepe ho di fumana Hallelujah. uNkulunkulu he makes very clear. modimo wa e hlakisa taba ena This is mercy I'm doing for you. o re ona ke mohau ke o etsetsang ona Now, this young man, mora ona uthola this mercy o thola mohau ona ngenxa kaJonathan babakhe. ka baka la ntate wa hae Jonathan Manje uthi ke la uDavide, Dafita o re mona wena uzodla etafuleni lami continually. wena o tla ja tafuleng ya ka matsatsi a bophelo ba hao Because this thing akusiyona ya today kuphela. taba ke hore ntho ena se ntho ya kajeno fela Into ezokwenzeka as long as uDavide ngisabusa ke ngiyinkosi. ntho e tlo etsahalang as long as nna ke le Dafite ke busa ke le morena In other words, your life has changed completely. ka mantswe a mang bophelo ba hao bo fetohile Hallelujah. amen Now, the Bible, verse 8, then he bowed himself and said, what is your servant that you should look upon such a dead dog as I am? o re anna ke nna mang na hore o nshebe ke le ntja ke le tjena a bo mpontsha mohau Hallelujah. You know, most who put empilweni enzima, yonke into yakho ibuka ngeselokhu nzima. wa bona ha se o phetse maimeng nako e telele ntho tsa hao di sheba fela o bona maima Hallelujah. Yonke into yakho ibuka kuyi-mess. ntho engwe le engwe ya hao o bona fela e le tlhakatlhakano Nokukhuluma kwakho kukhuluma into ekhomba i-mess. le puo ya hao e bontshaka hore wena hantle o tlo phela mess Hallelujah. Manje uyamangala le ndoda ukuthi konje Nkosi ungenza kanjani into efana nale kumuntu ongenamsebenzi walutho. Mefiboshethi wa makala hore ana ho etsahetseng hore motho ya tshwanang le yena ya senang sepe ho
etsahetseng hore a fumane mohau ona. uNkulunkulu ufuna abanjalo abangenalutho Modimo o batla mofuta o wa batho ba senang selo. azobathutha benze something Hore a ba tlhotlhore, a ba etse ba be something. ukuze bazohlala bazi ukuthi lokhu abayikho Hore ba tlo dula ba ntse ba tseba hore ntho e ba leng yona akuvele emandleni abo a e hlahe kapa a e tlohe matleng a bona, kodwa kuvele enkosini. empa ho hlaha moreneng. Hallelujah. Uthi uDavide emayikhuluma Dafita o re ha bua, ukuze ubone, you know, uNkulunkulu when he fixes things wa bona Modimo ha lokisa dintho, uzifixa permanently. o di lokisa ho ya ho ile. Hallelujah. Angifundela uverse 9. ngesiZulu. Inkosi yayisimbiza uSiba inceku kaSawuli yathi kuye konke okukaSawuli nokwendlu yakhe yonke ngikunike indodana yenkosi yakho. Hallelujah. uDavide ukhuluma the transfer of treasury. Hallelujah. Dafita o bua he ka o tlosa ka o nehelana ka treasure. Amen. Ngoba uNkulunkulu serious about fixing a situation. Ka baka la hore Modimo o ikemiseditse ho lokisa maemo. It was not just enough ukuthi ahlale etafuleni noDavide. Na o se ina hore a dule tafoleng le Dafita fela. uNkulunkulu ubonile ukuthi akukho sustainable. Modimo ena o bone hore ntho e ka se mo bolong. Ngoba efa uDavide kuzowenzakalani ngoMephibosheth. Hobane he ha Dafita hlokafala o tla etsahalang ka Mephibosheth. uNkulunkulu wenza phase 2. Morena Modimo o etsa phase 2. Uthi yonke into kaSawuli O re ntho tsohle tsa Saul senginike indodana yakhe. ke di nehela setloholo sa hae. Wena Ziba Wena Ziba nezisebenzi zonke le basebenzi ba hao kaofela nizosebenzela umzukulu kaSawuli. le tla sebeletsa setloholo sa Saul. Le ndodana le ayibhini nje ngokuhlala noDavide etafuleni. Ora ona ha fetse fela ka o dula tafoleng le Dafita. Kodwa iyaphenduka iba yiboss. Empa he wa fetiwa iba boso jwale. Amen. Uthe befakazela wathi I now have a team. O itse hapa ka mona o itse jwale se ke na le team. Hallelujah. Amen. Oh, you can look at the transition O ezakalayo. ka bona phethoho e etsahalang moo. Now uMephibosheth uba a master. Mephibosheth o ba morena jwale. Into angakaze imagine in his life. Tse a soka a inahana bophelong ba hae. Abang ukuthi iphelele ngoyise mkhulu Saul. Ana nahana hore ntho e felletse ka ntatemoholo wa hae Saul. Kodwa uNkulunkulu ubuyisa konke okudliwe isikhonyana. Empa Modimo o kgutlisa tsohle. Hayi nkosana. Amen. Oh yes. uNkulunkulu ubuyisa konke okudliwe isikhonyana bese kuthiwa kuphelile. Modimo o kgutlisetsa tsohle tse dilweng ke seji. Se batho ba re ho fedile. Ngiyacabanga babemhlela umntwana kaSawuli ukuthi awumkhulu wakho wenkosi phela ukuthi Ke uyini. nahana hore batho ne ba mo theorao. Ntatemoholo ha o ne le morena ko o shebe wena o ntho fela. uNkulunkulu wathi restore. Modimo a mo kgutlisetsa. Konke okuyowadliwa isikhonyana. A kgutlisetsa tseo tse dilweng ke seji. Uthi uDavide sengimnike konke. O re se ke mo nehile tsohle. Kwangasala lutho. Ho sa sale letho. Ngizothi nawe mina God knows what you might have lost. Ke batla hore ho wena Modimo o tsiba tsohle tse o lahletseng. He will restore. Modimo o tla di kgutlisetsa. Hallelujah. He will restore all of it. O tla di kgutlisetsa kaofela tsona. Just like he did for this young man. Je ka entse ho Mephibosheth. Remember this young man asazi noma yayikholwa noma yayingakholwa. O ka nahana fela a re tsebe hore Mephibosheth ana dumela kapa na sa dumele. Kodwa ngenxa kayise Ka baka la ntate wa hae. owake wabizwa uNkulunkulu. O ne a bitswa ke morena. uNkulunkulu wathi I will restore to your Modimo memories. a re ke tla kgutlisetsa ho wena sa ntatemoholo wa hao. Now this young man is now a master. Mora ona ya no sene morena. Hallelujah. Funeka phile impilo entsha yokuba umaster. Tshwanetse a phile bophelo bo botjha he jwale ba o ba morena. I behave like a master. A itshwaretse ka morena. Amen. You need to adjust now when God has put you to another level. Tshwanetse he o itukisetse ha Modimo a o nyolosetsa ho level o di. Don't continue behave like a beggar when you are no longer a beggar. O itshwara ba ha o tlamele o
fetoha he o ska tswella pele o ntse o itshita jeka a beggar. If God makes you a master, learn how masters behave. Ha modimo a o etsa morena ithute hore morena a itshwara jwang. That was a challenge for this young man. Eo ne le challenge ya Mephibosheth. Hallelujah. Amen. Now we need to learn. Hore jwale tshwanetse a ithute. Now, more now, verse 9, and the Bible says, from verse 10, Verse 10. You therefore and your sons and your servants shall work the land for him, and you shall bring in the harvest, that your master's son may have food to eat. But Mephibosheth, your master's son, shall eat bread at my table always. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Then Ziba said to the king, according all that my lord the king has commanded his servant, so will your servant do. As for Mephibosheth, said the king, he shall eat at my table like one of the king's sons. Uthi uDavide uma keep instruction, you know uNkulunkulu uyayaleza on your behalf. Wabona modimo walaela sebakeng sa hao. Hallelujah. Uyayaleza uNkulunkulu. Modimo walaetsa. He sent instructions on your behalf. O fana ka ditaelo maemong a hao. uNkulunkulu uyalezile ingelosi to look after you. Mina thoko hore modimo o lalaela mangeloe hore a tsamaye le nna. Manje no Davide will keep instruction Le Dafita o ntsha taelo. on behalf of this young man. Boemong ba monena. Uthi nina, you shall work for him. O re lona le tla ba basebeletsi ba hae. Hallelujah. So that he may have food. Hore ge a be le dijo. He is on tonight 2025. Ke batla hore ho rona ka uNkulunkulu 2025. ukhiphile ama instructions for our lives. Modimo o ntshitse ditaelo sebakeng sa maphelo a rona. Hallelujah. Amen. God has commanded Modimo o laetse what things should work towards our favor hore dintho di sebetsa mmoho ho rona for 2025. ka 2025. Hallelujah. Hallelujah. He has commanded and given instructions. Modimo o fane ka taelo Now this year for you, hore tabeng ena ho wena these are the instructions di itse ditaelo so that you may have food. hore wena o be le dijo. Amen. Hallelujah. The question is, are you ready Potso ke hore ana o itukiseditse na to contain the blessing? hore o kgone ho boloka tlhonolofatso ena. Hallelujah. Ngoba isibusiso siyadinga ukuphathwa ngendlela ethile. Hobane tlhonolofatso e a hloka hore e hlokomelwe ka tsela e itseng. Ngoba where there is a blessing, there is fear. Hobane mo tlhonolofatso e le teng, You need, tshabo e ba teng. you need to learn to defeat the fear Tshwanetse o ithute ho fenya kapa ho shebana le tshabo. and look towards what the Lord has planned O for you. shebe